Reka rero tugaruke kuri aya makuru arimo kuvugwa none ahangaha umwuka w'intambara hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda ukomeje kuba mubi cyane, ukomeje kugenda wirabura umunsi ku wundi, amasaha ku yandi, kugeza ubu ngubu ibintu birasa naho birimo kugenda bifata intera kandi intera mbi cyane. Ejo bundi Burundi bwavuze yuko bwiteguye kuba bwagaba ibitero cyangwa bwashoza intambara ku Rwanda, gusa u Rwanda nta kintu rurabitangazaho. None ikimenyetso cya mbere kigaragaye, Uburundi bugize gutya bugufatira intwaro karahabutaka, intwaro ziremereye, intwaro zikomeye, n'abasirikare b'inkorokoro babandi ba special force bafite imyitozo idasanzwe babashyira ku mupaka w'u Rwanda. Ibi bintu haraza gucura iki? Tugiye kubigarukaho. Turareba no Sukoyi nayo ikoze ibara hariya mu Minembwe, abategetsi batandukanye barahagurutse. Ikibazo cya Minembwe kigiye kubona igisubizo. Byose turabirebera hamwe muri iyi nkuru tugiye kubagezaho. Kora subscribe, kora cyangwa se sabone, jya muri comment utubwire icyo ushaka kutubwira cyose ku makuru tukugezaho. Kora like ndetse na share, hanyuma tujye dukomeza twibanire kuri uyu muyoboro wacu wa Newslab TV ukugezaho amakuru yo mu ngeri zitandukanye, ariko cyane cyane twibanda kuri geopolitique. Reka turebe ibintu Burundi bukoze. Uburundi amakuru amaze kumenyekana none ahangaha nuko ngo umugambi w'u Burundi w'intambara ukomeje gufata indi ntera, ku buryo ngo bumaze iminsi bwohereza abasirikare benshi n'intwaro ziremereye hafi y'umupaka w'u Rwanda. Ibi ngibi birakorwa mu gihe umwuka hagati y'ibihugu byombi ukomeje gututumba. Leta y'u Burundi iri ku gitutu nyuma y'aho ingabo zayo FRDC za Kongo, imitwe ya Wazalendo na FDLR byambuwe na M23 ibice byinshi byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kamanyora yari maze amezi 10 igenzurwa na M23, ariko za Ruvungi, za Sange, Uvira hose hari umurundi. N'ahantu Wazalendo n'abarundi bayoboraga uko bishakiye, bafitemo amabariyeri menshi cyane. Ubu ngubu rero ibintu birasa naho byahindutse nyuma y'aho kuwa gatatu ku itariki 9 M23 igeze gutya igafata Uvira ndetse ikagenda n'abakubita mu bice bitandukanye. Bityo umwuka w'intambara hagati y'u Rwanda ukomeje kugenda uzamura ubukana, hagati y'u Rwanda n'u Burundi ukomeje kugenda uzamura ubukana bwinshi cyane. Imbere y'ibihugu bigize akanama k'umuryango w'abibumbye, u Burundi bwo bwareruye binyuze muri ambasaderi wabwo bitwa Zephirine Maniratanga. Yareruye avuga ko u Rwanda rushyigikira M23, bityo ko igihugu cye gishobora guhangana narwo. Umwe rero mu bayobozi bakuru b'igisirikare cy'u Burundi yabwiye SOS Media cyangwa Source Media ko abasirikare benshi n'intwaro ziremereye byoherejwe cyane cyane muri komine Busoni, intara ya Butanyerera, hafi y'umupaka w'u Rwanda wa Gasenyi Nemba. Uyu musirikare yavuze ko hari intwaro zikomeye zashyizweho kugira ngo zikumire ikintu cyose cyava mu Rwanda. Ahangaha muri Busoni niho hantu hahirutse kugira gutya hagaragara amakamyo menshi ya polisi y'u Burundi ajyanye abasirikare mu bigo birimo icya 411 giherereye ahitwa Mutwenzi, Amarondo mu bice by'u Burundi byegereye umupaka w'u Rwanda yarongerewe ndetse yahawe imbaraga. Abapolisi n'urubyiruko rw'imbonerakure rushamikiye ku ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi baragaragara cyane mu mihanda yaho mu masaha y'ijoro. Hariya mu ntara Butanyerera nyine hari muri Busoni, hari hafi no ku gice cyo muri Bugesera, hariya Nemba nyine ku bantu bari mu Rwanda barahumva neza. Hanyuma urebye nta matangazo adasanzwe yigeze atangwa mu bice byegereye umupaka asaba abarundi gutaha kare, ariko ngo uyu ugezeyo usanga nta wemererwa kurenza 2 z'ijoro akiri mu muhanda. Nukuvuga ngo abaturage bavuga ngo badutegeka gutaha kare mbere ya 2 z'ijoro, nta nahamwe byanditse, ariko twese tuzi icyo bisobanura, ku buryo abo barundi baturiye umupaka bafite ubwoba bwinshi kuko batekereza ko isaha n'isaha intambara y'ibihugu byombi ishobora kurota.
barara ngo bambaye imyenda biteguye guhunga mu gihe cyose bakumva isasu rikubise. Mu gice cy'intara ya Bujumbura rero naho ahahoze ari Cibitoke nyine, naho umutekano warakajijwe ku rwego rwo hejuru. Intwaro ziremereye zahashyizwe nizo zarashe ibisasu muri santere ya Kamanyora hafi y'umupaka Bugarama mu Rwanda. Ibisasu ingabo z'u Rwanda zarashe muri Kamanyora, z'u Burundi zarashe muri Kamanyora murambabarira, nibyo byatumye abarwanyi ba M23 batangiza urugamba rwo gufata ibice byo mu kibaya cya Rusizi kugeza mu mujyi wa Uvira ukora ku kiyaga cya Tanganyika. Amakuru agahamya ko Uburundi ngo bumaze igihe bugura intwaro nyinshi ziremereye na drone z'intambara, bigaragara yuko ngo bwiteguye intambara ikomeye. Izi ndege zimwe ngo zikaba zaranifashishijwe mu rugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse izi ndege zikaba ari z'uyu munsi zirimo kwifashishwa mu kurasa ibisasu ku Banyamurenge hariya muri Minembwe. Turashe tubigarukeho. Mu byumweru 2 bishize mu kigo cya gisirikare cya Mukoni mu ntara ya Buhumuza hinjiye amakamyo 30 ya rukururana yari yikoreye intwaro. Ayo makamyo yose yapakuruwe ngo iminsi 3. Urumva ibintu bigeze, yapakuruwe iminsi 3. Ni ibintu bikomeye cyane. Bivuga rero ngo ibintu by'intambara bikomeje kuba agatereranzamba hagati y'ibihugu by'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ese u Burundi bwabugiye kugira gutya nabwo bukinjira mu ntambara n'u Rwanda? Hagati aho ngaho iziriya ndege z'u Burundi bwaguze nibyo nizo zimaze iminsi zirasa ku Banyamurenge hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Kuko nk'uyu munsi indege z'intambara na drone byabyutse birasa ku bice bituwe n'Abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Moise Nyarugabo utavuganwe n'ubutegetsi bwa Kongo yatangaje ko igitero cya mbere cya drone cyagabwe mu gace ka Rugezi gaherereye muri teritwari ya Fizi mu masaha ya 11 zo kuri uyu wa mbere mu gitondo. Noneho ngo mu gace kitwa Rwitsankuku indege ya Sukhoi 25 yahagabye igitero ikomereza muri Gahwera na Mikenke, naho iraharasa. Ibitero byose byapfiriyemo abaturage benshi, abandi barakomereka. Ibi bitero bikurikiye ikindi cya Sukhoi 25 cyagabwe muri Rwitsankuku mu gitondo cy'ejo ku cyumweru. Abaturage ngo barimo gusenga. Izi ndege zose zirimo ziraturuka mu gihugu cy'u Burundi. Abatanga amabwiriza yo kugaba ibi bitero, ababigaba n'abapilote n'abagenzura ikibuga cy'indege izi ndege ziturukaho, nibo ngo bakwiye kubazwa amakuru y'izi ndege. Noneho wareba nk'ibyo M23 isi itangaza kuri ibi bitero, Lawrence Kanyuka avuze ko ngo ubwicanyi bwibasiye abavandimwe bacu b'Abanyamurenge bugomba guhagarara ako kanya. Uti kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukwa 12 na 25 ingabo zishyize hamwe za leta ya Kinshasa ndetse n'abo bafatanya nta guhagarara bakomeje umugambi wabo wo gutsemba abavandimwe bacu. Ati imidugudu ya Minembwe isumbirijwe n'ibisasu biraswa na drone, ati ndetse bikaba bakomeje kwica abasivili benshi, abandi bakava mu byabo, kandi izo zose akaba ari imiryango y'inzirakarengane irimo kugwa muri icyo kibazo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe nawe agize icyo avuga kuri izi drone, avuga ngo ntabwo uzigera wumva abo mu burengerazuba bw'isi bamagana uku guhonyora agahenge mu buryo bukabije gutya gukorwa na FARDC. Ati ibi bitero by'indege byibasira ibice bituwe cyane n'abaturage, ati harimo imisozi yo muri Murenge nyine hari mu Banyamurenge, ati bimaze amezi menshi bikorwa. Ati na leta ya Kongo, ahubwo leta ya Kongo yo igakomeza kubiseka, kubiblaga, kubiteramo urwenya. Atariko ati ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ati bibyuka gusa igihe M23 yafashe ingamba zo guhangana n'ibi bitero by'indege bigabwa. Ati nibwo bicura
nibwo babona yuko hari igikenewe gukorwa. Ati iki rero ni ikibazo gikomeye cyane. Gusa ariko ku rundi ruhande ntabwo wakwirengagiza yuko uyu munsi M23 yafashije abarundi 500 kuva muri teritwari ya Uvira bagasubira iwabo. Abanganga bari barabuze ukuntu bataha, bari baragiye gushaka imibereho muri Kivu y'Amajyepfo, bari bahangayitse kuko leta y'u Burundi yafunze umupaka wa Kavimvira n'uwavugizo bakiri muri Kongo, ubwo M23 yafataga Uvira. Ni ukuvuga ngo aba baturage bavuga ko bari barahezeyo kubera imirwano, noneho ngo bikangombwa yuko bihisha, ngo bamwe bakaba barabasize muri Uvira baritahira, atariko bishimiye ko ntashye mu mahoro. Ni ibintu mu by'ukuri bafashe nk'ikintu kidasanzwe bakorewe, kuko nk'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko icyemezo cyo gufasha abarundi gutaha cyashingiye ku biganiro iri huriro ryagiranye na leta y'u Burundi, asobanura ko bo batafunze imipaka. Aba ni abanyafurika bagenzi bacu, abarundi bashatse gutaha mu gihugu cyabo bakoreraga muri Kongo, babaga muri Kongo ariko bashaka gutaha. Umupaka wacu wari ufunguye ariko u Burundi urafunze. Ntibashaka ko bataha, twabasabye kubafungurira ku mpamvu z'ubutabazi kugira ngo basubire mu gihugu cyabo. Abarundi 500 bamaze gutaha basubira mu gihugu cyabo. Reka dukomeze dukurikirane by'aya makuru y'intambara y'u Burundi n'u Rwanda. Burundi bwo bigaragara ko bwiteguye, ariko ku ruhande rw'u Rwanda rukavuga ko nta kintu na kimwe rubona, nta mpamvu n'imwe rubona yatuma habaho intambara hagati yabwo y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Reka tubashimire.